Tala Fou nei fo I tūlau le whaapoponga o tala lau le Tiopolenesia. Ua te talai nei leisi whale mai I vai tele mō tangata lau tele o le tunu. O leisi le vaenga o le tunu o lo tumu ai tangata mai savai I matua ato upolu. I o lato whanua whaatau, ma whanua lisi. Pe ta e wavatu nei iai au nanga whaalsoifua maloloina, le Health Specialist and Community Service Centre. O se au nanga mana o mia tele, I le vaenga o upolu e le ngata ina whaingo fie mo I tū malo la lata atu iai. Ai o le tu iti ai o le tumu lo o iai neil fal mai tele ma to tua. E silia le tu la o whaatalitali sa tei me val au mai ai mo le fo mai. O le fale mai fau lea o whaatu ai neil funga fale lalo o le fale o le nupi whai vai tele. Ilona pito I tua. O se vaenga whaingo fia fo I lea mo ainga tau mamau mai zafata ma le atu fale ata o le au nanga whaafo mai tu ma oti. O ngā lue ai fo mai whaapitoa ma ta ua le li fo mai. O vea nei ma minista al mta ngā luenga wa onga, ai ono Alec Ekromai lana I tu lau. O le ata ita ia e le GP, Dr. Davina Kawola. Ma isi fo mai pe o Dr. Adam Kyle. E whao pōpō lava au nanga whaapitoa, ai o le aunga atoa ina ia maua e lo tātou atunuu, le au nanga whaalsoifua malolo ina e tau na whaatino lata I lo wainga. E le o tau whaailoa le tau sia le malo saina I a Samoa ia tina e whai mo le tunu ai o tangata. Ua to e foi I le whai ungo le vai aso le malanga mamalu mai o le sui le malo saina le Pasifika, Mr. Kian Bo. Le ana ia whea I Samoa mo le tolu asa ma to e foi ai le aso luas fulvalu. Samoa la whelua inga ma le fionga le te tai o le malo le li pāle mia sunga le au le mali e tōpula te vau. Le ua tea pula te vau fosi shmeti le ofisa o le pāle mia. Mai whaamaunga le malo, o le whaatalanoanga, na tau lai lava I le whaamalo sia pea lea o le vānono whai o malo e lua ma le whaalele ia atili. E nisi o talalo o iai lava le au whesilisili po o whea au mai iai kālo ne lapisi. E sa vaengo a inga o lo o whaatutu I ta whaala. Ma foli ngai o ta whaala o isi atunu ua whaapitoa le lanu le lapisi e tuu iai. Ma taimi e so solo atua I le loli e au, peitai. O fōlinga wa aia nā le o toi whaamanatu mai e le ploketi o vailu tai I lalo le langolango sua le malo Japani. O le lona wha I le nei o aso talo na whaalau I loa e le fionga le minista o si se o manga. Le fionga ale vena ale lea ploketi tā ua maawai atu iai sui o le chaika Ms. Askuma ai o le nu o vailu tai. Masau no ai le minista o le isi le alu isau o whianga iai nei Masamoa. O le whaatupula ia o lana la pisi, ai le o lava whanua e lau iai, ma le whaatinonga o le pūlea ina le leo la pisi. Ai o le ploketi le o whaawawanga iai le fsosoni al malo Japani, I to tonu o vailu utai, o le tu eseina, o ota plastic, ma alamini, apa alamini, mai si tu aingo la pisi. O filifili vailu utai e ave iai leisi lea baenga o le ploketi le nei, ma whaafeta iai e Japani le langolango o le fioanga, e whaapaanga ma le chaika. O le atele lava le sao o le ploketi nei e au fiai, ma le toe whaau ngā o le la pisi monisi me au ngā, ma le la fonga I lunga o ota la whai. Sao noa whaafetai fo I le fionga le minista, I le chaika mo le whaatau nuino le nei wha moe e maise o lana vaenga talavau. Mōlo la tau tūla I mai ai o le anga I atu e avea mani taitai I le lumanai. Wa atoa I a Samoa le selau se fulu I vātunu o le lulangi o la tau sainia le malienga tau whai ngā whaiva, le Fisheries Agreement. O le fiongal minista o Pisnisi a la manuia maleipa, ma fe whaatawa inga Fata Ryan Schuster, le ana awa atu le fono I Afrika ma ia sainia I a lea whiangainga, matau a awa tuai I le whaatonu awao o le WTO, le World Trade Organization, o le fonolona sulfa minista le MC14, le ana whaia ia one day Cameroon I Afrika, na alo ia lava le awa tuai o Samoa, o Paraguay, ma St. Vincent, ma Grenadine, I le sauninga le na whaia le taimi o le fono lea ale MC14, mo le Fisheries Agreement. O le Fisheries Agreement, paule o sa malia ngā malo whaatawa I ngā lalangi, le WTO e whaatatau I le tausia ma whaawau, o le soifua malo loina peo sami ma moana sau. E mana o mia I le whaasao na whaia ni whangotanga whaasoli tu la fono, o lo mafua I le whaititia o tau ma whamaua mai sami. O le saini e Samoa o le malienga lea o mea tau whai ngā whaiva,
O lona sao lea ili tausia le leo sami po o tuvasa, ma mea ola uma o iai, mo le soifua whaawau au ngā tūpulanga i le lumanai. Walo iai nei le whapaanga le whono whaavaya le tūmalo ngā ngai whamonga tolu. Ma le Samoa Victim Support Group e ala i le lato MOU Memorandum of Understanding wa mai asainia. Mai le itu lawa le SVSG o le aunga o lea wha moe e pe ona saini i le vā mo le whiongal palemia o le isi fo i le awala e wha malo si awai i le tangata po tangata o le itu malo o le palemia. Masanga pui pui ai ona tangata ai maise o tina ma whanau ai o ainga mai sa wanga. Mai o le amatanga fo i lea o le ngā rulua so tau au e wha ailoa wha alawi loa pui pui ma wha awau pia ngā ruenga wha tino e mawai e tangata umata si o manga fia ma le saunga le mū. Tala nā mo nei tū la manuia tau mangol nei a songa fua.